bazalwane nikhona njalo uNkulunkulu uma kukhona into afuna ukuyenza endaweni send a prophet angazi noma ilindelani niyezwa yini so ke uma ufika umprofeti ezweni akangaziwa kulo ukhuluma nowesifazane uthi ucela amenzele ukudla so impendulo yalo wesifazane uthi lo wesifazane lokho engisele nako ukuthi ngidle mina umntwana wami then bese siyafa so lo wesifazane wayese conclude ukuthi after this meal they will die nikhona bazalwane kanti uNkulunkulu kukhona into entsha azoyiqala so uNkulunkulu uma ezoqala into entsha uqeda into endala sanibona bazalwane so uNkulunkulu uma ezoqala into entsha uvala endala ukuze aqale into entsha akayiqala uNkulunkulu into entsha kusakhona endala sanibonani bazalwane so now lithi iBhayibheli wasethi umprofeti uEliya ke yenzela mina lokho kukhona ngidle so ke nansi into engifuna uyibamba igiving ihambisana nani bazalwane faith lo wesifazane uma ephendula wayengenayo faith then uEliya wase provoke faith yalo wesifazane so lo wesifazane wathatha lokho okugcina wenza njengoba inceke kaNkulunkulu yenza njani isho so uma unikela awunikeli nje kumuntu but unikela kuNkulunkulu so kunezinto eziqalayo noma kunezinto eziqhumayo eziqhunyiswa umnikelo nikhona bazalwane lithi iBhayibheli lo wesifazane wenza njengokusho kwezwi so izwi liya obey bazalwane izwi lenza njani liyalalelwa so as I'm standing bazalwane ngizobiza umnikelo is the weight so izwi liyalalelwa so uma ufuna ukubona impilo yakhe ishintsha uma ufuna ukubona impilo yakhe ukuqhuma into ezintsha so you need to obey you need to listen the word nikhona bazalwane so we need to be obedient to the word so now ngizobiza bazalwane umnikelo so Eliya usethi kulo wesifazana akamenzela lo wesifazana uyamenzela uma emenzela uyamnika then uEliya after eseqedile ukudla then usethi kulo wesifazana akahamba ayofuna amanye ama-containers ukuze azofaka amafutha after lo wesifazana esethole ama-containers lithi iBhayibheli wagcwala zonke izitsha aze amafutha asala nikhona bazalwane so lamafutha aze asala lo wesifazana waqhubeka waphila bekade sesele nento yokugcina bese yitshela ukuthi uyafa so ke angazi ngale mali yakho ukuthi ezimalini zakho kuma finances zakho kwenzakalani angazi ekhala kini ngale mali yakho ukuthi kwenzakalani but ikhona into uNkulunkulu angayenza uma ungathatha le mali yakho obeyizwe kaNkulunkulu uyilethe la ikhona bazalwane because umnikelo is not iphepha nje noma ama coins but umnikelo iyiphunga eliya kuNkulunkulu according to the book of Exodus uNkulunkulu uke wacela ukuthi enzele umnikelo wokushisa ukathathwa zonke izilwane zenza umnikelo uNkulunkulu wayengezodla izilwane but uNkulunkulu wayedinga iphunga so umulethe imali yakho either noma esontweni noma isetende noma semvuselelweni awulethi imali nje ezumnikelo but uletha iphunga elisuka laliye kuNkulunkulu imali le izokwenza izidingo zemvuselelo njengoba abafundisi betravela nje bahamba ngopetrol njengoba kukhala lapha imali nikhona bazalwane so ke ngiyacela bazane sisukume ngesime ngeinyawo egameni lika Jesu sizoletha imali kaNkulunkulu egameni lika Jesu wazama umhlaba waqhephuka amatshe impela lowo yedodana wazama ngoba ngozwa